Mu gihe isi yose yugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke, nta perezida batitaye ku biciro byo kurinda ubuzima bwabo. Imodoka zirashweho amasasu ntizitoboka, helikopteri zihora ziruka hejuru y'imitwe yabo, abarinzi bafite intwaro ziremereye kandi bameze nk'abari mu ntambara. Muri iyi video turakwereka abaperezida 10 barinzwe cyane muri Afurika. Bamwe bafite abasirikare barindwi ku ruhande rumwe gusa, abandi bakagendana n'imitwe y'ingabo imeze nk'iy'intambara. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, banza ukore subscribe ngiye tugiye kubana. Amazina yanjye nitwa Ufitinema Yves. Mu mwanya wa 10 turasanga Mamadi Doumbouya, umuperezida wa kabiri muto cyane muri Afurika nyuma ya Ibrahim Traoré, perezida wa Guinea Conakry wahiritse Alpha Condé mu 2021 amukuye ku butegetsi mu byo twita coup d'etat. Uyu nguyu abirinzwe n'abasirikare b'inararibonye bo mu mutwe udasanzwe Special Forces bafasha kurinda ibikorwa bye byose. Mu rugendo rwe akurikiranwa na Humvees Armored Vehicles ndetse na helicopter. Umwanya wa 9 urasanga Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 37 ku butegetsi. Uyu nguyu yagiye ku butegetsi mu 1986. Museveni kandi ni umwe mu baperezida barinzwe cyane muri Afurika, ni nayo mpamvu yaje kuri uyu mwanya. Afite umutwe udasanzwe w'abarinda perezida uzwi nka SFS, Special Force Command. Akunda kugendana na convoy y'imodoka z'igisirikare harimo Armored Land Cruisers n'abarenzi benshi bafite intwaro zikomeye. Mu mwanya wa 8 turasanga perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Uyu nguyu akaba yaratangiye kuyobora Nigeria mu buryo bweruye mu 2023. Uyu nguyu Tinubu arinzwe n'umutwe w'abasirikare ba Presidential Guards Brigade hamwe n'abakozi ba State Security Service. Agenda na convoy nini cyane irimo Mercedes Benz, Range Rovers n'amamodoka ya polisi amuherekeza ku muvuduko ukomeye. Ku mwanya wa 7 turasanga perezida ukomeye cyane ufite icyubahiro gihambaye Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Uyu ni perezida wa mbere muto cyane ku isi yose kuko afite imyaka 35. Uyu nk'ukaba yarafashe igisirikare afite ipeti rya kapiteni nk'uko Thomas Sankara byagenze. Ibrahim Traoré umaze igihe gito ufashe ubutegetsi n'ubundi. Uyu nguyu arakomeye cyane. Uyu nguyu byumve neza ko binyuze muri coup d'etat yafashe ubutegetsi arinzwe cyane kubera ibibazo by'umutekano muke mu gihugu. Agendana n'abasirikare b'inkorokoro bafite intwaro ziremereye, imodoka za gisirikare ndetse n'amahugurwa yihariye ku barinda ubuzima bwe. Mu mwanya wa 6 turasanga perezida wa South Africa cyangwa se perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Uyu nguyu n'ubundi kino gihugu murabizi ko ari igihugu cya kabiri gikize muri Afurika. Ramaphosa arindwa n'umutwe wa gisirikare wihariye hamwe n'abapolisi bo mu rwego rwo hejuru. Convoy ye ibirimo BMW X5 Security Vehicles. Ibi ngibi akaba ari ibinyabiziga bikomeye cyane mu kurinda umutekano w'abakuru b'igihugu. Mercedes Benz S-Class Guard na polisi motorbikes zikurikiye mu buryo bwa V-formation. Ku mwanya wa 5 turasanga perezida wa Kenya William Ruto watangiye kuyobora kuva mu mwaka wa 2022 asimbuye uwari uriho Uhuru Kenyatta. Uyu Ruto arinzwe n'abakozi benshi ba Presidential Escort Unit. Convoy ye ibirimo imodoka zirenga 10 harimo Armored SUVs, moto za polisi na ambulance ndetse n'imodoka z'igisirikare igihe cyose ajya mu rugendo mu gihugu. Umwanya wa 4 turasanga perezida wa Zimbabwe bamwita Emmerson Mnangagwa. Uyu perezida Mnangagwa arinzwe cyane kubera amateka y'ibitero n'amagerageza yo kumuhirika. Convoy ye irimo Armored Limousines, Land Cruisers na motorbikes. Hanakoreshwa indege z'intambara igihe hari urugendo rurerure.
Uyu rero akaba ariyo mpamvu yaje ku mwanya wa kane mu baperezida barinzwe cyane muri Afurika yose. Ku mwanya wa gatatu turasanga perezida wacu His Excellence Paul Kagame. Kagame afite umutekano wihariye ku rwego rwo hejuru, arinzwe n'umutwe wihariye uzwi nka Republican Guard. Akoresha Armored Range Rover Sentinel, imodoka kabuhariwe kandi ikomeye cyane mu Rwanda, hamwe na convoy y'imodoka z'igisirikare na moto nyinshi ziherekeza imodoka ya perezida. Ku mwanya wa kabiri turasanga perezida urindwa cyane Alassane Ouattara, perezida wa Cote d'Ivoire cyangwa se Ivory Coast. Uyu Ouattara arinzwe cyane kubera amateka y'intambara mu gihugu cye. Agenda na convoy nini irimo Armored Land Cruisers, imodoka z'ibitinyiro z'ibikoko, moto za polisi n'abasirikare bafite intwaro ziremereye. Hari na helikopteri zikoreshwa mu rugendo rwe rimwe na rimwe. So urakeka ari nde mu perezida uri ku mwanya wa mbere mu baperezida barinzwe cyane muri Afurika? Reka tukumare amatsiko. Mbere yuko tukumara amatsiko, banza ukande kuri subscribe ndetse na like maze dukomeze. Ku mwanya wa mbere turasanga Paul Biya, perezida wa Cameroon. Uyu nguyu Paul Biya ni uwa mbere mu barinzwe cyane muri Afurika. Afite convoy ikomeye irimo Mercedes Benz S-Class Guard, Armored SUVs, imodoka zikomeye cyane, moto nyinshi z'abapolisi, hamwe n'umutwe wihariye w'abarinzi bafite amahugurwa nka CIA cyangwa se Mossad ndetse n'ibindi bigo bikomeye cyane by'ubutasi mu isi. Uyu muperezida ni nawe tugejeje ku musozo w'ikiganiro cyacu. Njye mwabanye nitwa Fitinema Yves. Nimba iyi video yagushimishije, ibuka gukanda subscribe ndetse na like, maze ugende muri comment tubwire uko byagenze. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.